Атын сонунарга өймөкөн улугар сунтар онна агайакан үрәхтерин торатар. Карбак туруктак мосталары өрүмөннәһен үләтә түмүктәннән сихили келер материалга. Бұлырғы үйетінәға тұтулақ сұнтар үреген тұрур мас моста әргелен алжанан кәйінен маннық тұрыққа тие сылжыбыта. Элдер асыл 2-13 сыллаққа көбіме үреген тұрур мостаны тұтуға аукционға кайбыт, спецмост қатшақтамы тепетнесті ақтырылта бастан күддуғын үреген тұрур мостаны өріменнен чүлігар түйербіті. Ол кәнеттен бұтарылта бұлырын отайыттан сағылан 204 метрі ұсталақ агайкан мостадығар әргелбет мастарын олардан үйе өттін бүтінні саңардан бербіттірі. Онтон быйыл балаган ыйыттан спецмост тәрелтәдә 15 метр угыннак сунтар үрәгән карбак туруктак мостатын чөлөгөр түйри үләтен ыйтта. Сунтар мостата бәйдә примерно федеральный үптен үбелемет республикаттан республика үттен оны федеральный үттен метр осы бәйдән тәкъмилен нәкъле. Дин оннан турыр комиссия тимегеннән ол гынамытын тимегер бүген булган тиге хәңгә тимдерделәр. Манна билеген опсай 15 ке үләди сылжар. Өрөмөн үләтен ыйтарга туту материаллары барыта алдантан теллән кәлбиттәре. В данный момент мы ведем консервацию участка, то есть консервируем технику, участок пока закрывается. Да, потому что на зиму зимой мы не производим работы, не позволяет морозы, погода. Эти курдук билеген тымнылар түйәннәр тутачылар әйил кулун тутар ыйттан өрөмөн үләтен салгы ыйтар буланнактар. Артур Старостин, Саха телевидениета, Эмекөн улуга.